Allah töröpütler bitin, ıskılıklar bıtın, bugünkü gününen ikitik istinlik teğaddediydik. Bihigi oğullar buz, oskolağa baranlar, össö üsügey elbek sisihileginler, kurutun 4-5 sanağa öğrenirleriger, mağarabıt 10'na barıdıkıgar sisihini. Gündü terapitler onunla bihigi uluskiyetler bıt. Bu 2019 sürbe öraksılın bihigi gıtsatı bıyıl 15 oğu bidere tümütterde. Bugünkü örülük gününden buka barıdıkın, ağaddalan duramır, oğular tutugar, örakka sikihileri, elbak bıraktıgilerge kıttan köyümü, sikihini, onana örük öte sırıttınar. Buka barı sikihiler, jallak dorobay olur. Бүгүн беги оголорбут, нарын намчы кыргыттарбыт, корсун кодо туолаттарбыт уяны түмүктүр жөрө күннере. Биги оголорбут аң маңнай уяны киреллергер быта жон этилер. Кинилер экер теттек колоннорун, ырыаларын истен олус үйрербит. Билигин көрөргүк курдук жолу, элбек ырыаны колону билбит, элбек арағынай таамнаак ырактегилерге тие туттугут оголор бола улааттылар. Бу долбутулах күнгө оголор бутугар тухайан этиях битете. Осколага баран, салкы сайда турун, элбеги билин, кен тутта көрөр үтө жан бола улаатын. Эхеха анан оскола чорана тыыга. Ол эрен ого саастык, бир улахан бихиге уян боларын умнуман. Gündü oğolarbun onna töröpütlerbil. Gitsada tüngüttür, görülэх tüngütnen, etitik istinlik sağardalibi. Oğolar bar bağarım ete, oskola varangıt. Çurtaraf çoran tığın istengit, ören et çürtük atınlangıt, ühetten üheler kalayar kıtıgar, oğul innike köyüne sokçar kıtıgar. Darbigen ahtan sanir